1 kvadrat metrede şekli var. Evet, birinci, ikincisi nanları 100 gramdan nan veriyoruz. Nandı özünüz yapayız. 800 kaç? İyi ужин. Значит, 110 sonra menüsü. Katıl gözümüz aldılar. Hazır birinci yanlardan başlayıp 220 olup besmelere 220. Жақсы тамақ беріледі, витаминдерден қосылма, конфет беріледі, конфеттерден балаларға. Конфетке зар да бар. Шоны алдыңыз, өзіңіз алдыңыз. Мектептерден жетіп жататынға информациялар келіп жатады. Қазір жақсы келіп қалды. Жаңағындай тряпкаларға уже тиында жете баштады деп. Шоны өзіңіз алдыңыз. Ата-аналардан чоң балаларға бюджеттен бере бересіз. Сіздер өзіңіз алдыңыз. Жасалмалар, көпелер, үйін екен де? Biz ondan sonra inženjerijska rahmat, bizga shu beradi, bizni maqtab. Atın kim? Sen de kaç müşün var? Это делает мальчики. Мальчики. Ну, мы ходим на кружок к Виктору Николаевичу, у нас есть свободное время для этого, уделяем на это, делаем поставки, ну, делаем всякие изделия красивые, ну, все такое. Ну, есть поставки для телефонов и есть картины. Қаяққа сатасыңдар бұлардан? Қайсырында қалыптасың? Instagram'da Сата аласың ба? Ama noşum yok, istemem sen de kalıp, neymiş ne var? Қайра бұяққа жасың? Қанша тұраттан ал? Қаншаға сатасыңдар шunu? 700 где-то? Мен сатып алсам болады ма? 700. Мен қыздардан бірдемені сатып алайын, балдардан біреуін сатып алайын. Қанша сатасыз? Мол ұлттағай, қызым дейді. Қанша тұраттан? 1000 сомнан тұрап? Ол, мен балардан аласың. Жаздыра тұрған. Жақшылары жағауыз келген? Жаға. Маға да бір жаққан жайында келіп отырған. Постоянно емес, да, дайыма емес, майрамдарда. Оқуларына жақсы ма? Сақтай өтауы? Шоколад беріп өтауы же бермейлі? Келді, бір-бірден келе өрінде чекіне, берке, алып өтіп тұрма. Здоровья.
ремонтко жардам берип аткан бул жерде сиздерге Нургалы мырза кел бери. Мынакей ушул жигит бизнесмен өзү строитель мынакей. Анан Марат. Мына ушул жигит экөө угуп эле эч кандай мага дагы айтпай өзүлөрү эле келип мына жардам берип атышат. Бул соопчулук үчүн деп, ушу жетим балдар үчүн деп жардам берип атышат. Анан мынакей Марат бир машина берди. Сиздин атыңыздан тапшыралы деп. Макул деп ушуну сиздерге тапшырып атабыз. Мынакей. Рахмат. Ошо менен балдарды ары бери ташып жүрөсүздөр, өзүңүздү жүрөсүздөр. Мына ушундай жигиттерибизге рахмат. Патриот жигиттерибизге. Биз футболдун 100 жылдыгы экен быйыл. Анан кийин футбол уюштуралы, 100 жылдыкты белгилеп коелу деп анан макулдук берип өткөндө футбол ойнодук. Ооба, көрдүк. Анан кийин баары айтты, буну бөлүштүрүп алганда эмне биз баарыбызда эле акча бар экен деп баягы бизнесмендер, администрация, президент, башка министрлер болуп ойнодук да бир 6 команданан 1 миллион сом бөлүнгөн экен. Ошону баары чечим кабыл алды. Токмоктогу бир жетим балдар үйүнө деди. Анан мен Токмоктогу ушул диге интернет эсиме келди, анан ушул жака берели дедим. Ошон үчүн мына сиздерге 1 миллион сом. Мындан сырткары азыр тапшырма бердим. Мынакей тиги эски шифрлардын бардыгын жаңыга алмаштырганга бердим. Кудай буйрса марттан баштап иш башталат ушул жерде. Ушул эле балдар жасап кетет, акчасын болсо өкмөттөн бөлүп беребиз бюджеттен. Биз Садыр Нуркожоевич биздин балдарыбыз да ошол эле 100 жылдыкта барып интернаттык мектептердин арасынан 1-орунду алып келишкен. Бул биз үчүн абдан чоң берек болду. Анан ойлоп атабыз биз ошол 3 миллионго бир футболдук талаанын проектисин даярдап койгонбуз. Буюрса ушул миллион кайра эле ошо футболго кетет. Ошону баштайбыз. Ошону Кудай буйрса биз баштайбыз. Ошол жерде жашап иштешет. Ошол жерде бардыгы 4 миллион. 5-декабрдан баштап 25.